Malalau maria hau e ki melele e tonga hana kotoa. Whiwhia ki teitai lele ki moto ki o mo uniongongo me le tio, kai o mafu ki televisione tonga ki he whiawhini. Whakaikoi ki he tala noa lalahi oi aho. Whatai au ngahi whakamau angatangi e tūtu une whakamau angalahi, i he hopo ai ango lavlavu ka te whai ai hopo fo ohu. Whia mai mo uileleo e atamai ki a usia he toko taha kotoa pe, pe au ke hoko i koe tau mua maa olunga i maa mani, ai tau mua oi aho whamamani lahi oi whamanatua e mo uileleo e atamai ai ne whakahoko ane awhi. Pea mea tahine princesi Angelica Lato fui peka ane awhi ono katoa nga i wawhinga oi akwhakau mea kolomotoa mo Canada ai ok iloa koe Sister City. E te ia epe me ngahi tala noa ke anayang i whakataha me wakai ke whamumitaha mi he malae oi Sipoti. Kua whakatai aonga i he whamau angatangi e tūtu une whamau angalahi ne whai ki hongo mātua lavlavu, ka koe tale e kita mo e toko taha nei a ana apia ko unuaki o tonga ko e tuate lavlavu mo ako sita lavlavu. Ko hiri en aina tangi ke whamau angatangi, whilawe i mohono whakahalaya i ki naua e whamau angalahi, pe heka no tautea ki naua ke na ngawe pōpula. Na i he whamau angatangi a Liliani Polutele o ne o mai whakaikiki o e tala noa ko ia. I he tutuoni whamau angatangi ko hono whatai anga i koeni e tutuoni ni whai ki he ngō lavlavu, na e te whitoia i he mga tuunga, ko pāu ki te whai e hopo fo o whilawe i me ngā hia koeni ne tupungai ana whailo ki naua o a o mai ki he tangi i koeni. Ko hiri eni hono tautea ngai pōpula ki naua i he ahoua o siulai e tau kōsi, ki he tau e ono ngāwe pōpula, ka ki tolo e tau e taha whamui mi he tautea ngai pōpula ko iau ako sita lavlavu, i he tau ewa i ngāhi mga tuunga. Ke ngāhi hia kehe e tolu ne whailo aki ai o ngō lavlavu. Aia ok whilawe i kotoa pēia mo no mau e paanga ini makilu ni mamano valuawhi ono ngiau i he whamatala loi. Ne te whito whoki i ngāhi mga tuunga e whā ai tangi koeni ai o ngō lavlavu, o kau kei e na tangi ke whamaonga tangi, na e whapalataha e whamau pia i kai potupotu tatau ai whai whamau. Ko no tali koeni e tangi e ngō lavlavu o whatai au ngai ai e tautea ni hiri whaki ke te naua e whamau lahi ko Nicholas Coburn i e tau kōsi, ko na atai me he ngāwe pōpula. Ka ko pāu ke te whai ai hopo fo au, ai u te eki whakaaho hatai miki ai. Kei ke he koe whawhunga lau koia maa ako sita o lavlavu ko Alicia Kafoa, pe ane mai langi lewa maa e tua te lavlavu. Na e mea e tala whekaolahi a Australia ki tonga ni ka koe tahine princesi Angelica Lato fui peka ane awhi, i ono katoa ngai ai wāwhinga oi aki whakau mea kolomotu apa meo kolo ko Canada i Australia, ai au iloa ko Sister City. Te tatu e wakai pe heni ki a Alice Tupo me whakaikiki o i tala noa ko ia. Nei whamaoni foki ai tahine princesi i hea lea pau e wāwhinga oi aki whakau mea whakakolo ai ongo whanua i mea o tau ni, ko e tau mo ake whetoko ni aki i hono langa hake ai wāwhinga oi aki o ongo kolo, pea ke toi tupule kina ai ngahi tau kei me poto i ngā ue ai ongo ka ngā ke hake aki i ai a tonga. E mea tahine princesi ki mo ai whamaoni ai lea pau whinga oi aki ai ongo koloni nani me ai, ko e whatua me rie, ke hoko pe ai ongo koloni ko fui whamiri pe e taha. Pea koe lelei ko ia o e whiofo whani, whemahino aki mo e ua o ngā taha, o e nofo ka inga i tonga e kau lelei ke lele i matangi ai ngā we. Nei ka matapolo kalamani e aho sāpate aki ha owa loto taha ai ka inga ko ia o ongo koloni me tahine princesi, i he sasi we sinena tau taina o tonga i he whale loto senturi pia hoko mai a pe ane awhi, ki e whahoko koia e wau i lo kawa i hono taitari lelei e kau a toa mo uhi ai ka inga koia kolomotua mo Canada ki e malai whakakolo koia o kolomotua. Hiri ana e mea ahi ai tahine princesi i whataha me talawhikaulahi a Australia ki tonga ni, Her Excellency Rachel Moore, mo e pule kolo koia o Canada ko Jamie Chaffee. Ki he ngahinga we whamea a koia ai ka inga kolomotua pia ka wai mai whale whamalo sino. Nei hoko tai pe ki whataha whawapleanga a Canada mo kolomotua ki hono tāla ngai, ai ngahi manu ia e lawa ki whainga mali ai a kolomotua, mo nā o whingawe aki wā awhi ai ongo kolo. Ne gawai heni mo mea ahi ki he apia ko loto ko ia ai puleanga i kolomotua, mo mea ki ngahi mau nei hoko ki apia ko o whaolai pe he tahine princesi, ai ongo fuhei lala ke tō i he apia ko. Ko tāwhukeni e whahistoria ki ka inga o kolomotua, ko
Ko hina ka wai pe mai polkalama to akau I mua I malae a loa I halavuna ki whamana tuaki ai wā whakai ngā ue mo whakakau ngā mea a kolomotua mo Canada pe ke tō akau I sia ko veiongo mo e mea ahi koe ki e whale ngā ue e whamea a ai ka kaiwhi whine o kapita ai au iloa ko hamala o nau mea ai ki e whaunga hono ngauhi koia o I ngā tū. Nā e wha o se aki ai o wau ilo e whiawhi ki he mea anga koe tarawhikau lahi a Australia ai polkalamani ma ai ngongo ai radio mo e televisione tonga ko a listupo. Nā e mea e ki sea e whalealea I ahono whailonga e kamata e tau whalealea whanau whiwhine ki he tau wanoa wawa whataha mo e awha mamani lahe ka kai whiwhine. Ko e tau mua ke whakaivia e whanau whiwhine I he tuunga whakataki mo e ngāwe whawhalealea. I he whalealea whanau whiwhine tau ni ko iai ngahi ka veinga o sfotu ke whai ake ngai tālanga lalahi. Ai aku kau ke wha o ngahi lao whakanganga ki a whonga matu he kine whiliwaki o ea. Mo e vauti ke tuku hifo e tau whili me I he tau ataha ki he tau taha walo. Ko e polokalama koe nio kune oanga whinga maari he tau kotoa pe ki he whanau whiwhine toko tau noa I he waha tau motua koe taha ono ki he tolu wha. Ke o hako e nau leo I he ngahi ta whaaki kehe pe, te tau pe I he ngahi kawinga whalato whanua, whawheitu u e malawa whaike e ngā ue ki ai whalealea. Ko e polokalamani nei kamata mai I he mori te wike kua osi, aki ai whakawhailo aki, pea nei oange whainga maalia ma ai whanau whiwhine, ke nau wahe whikau aki me ngahi ulunganga o hataki lelei o knau whie mau I he kaha uhu. Nei kawat ki he polokalamani Minister Malolo ko te kita ana tau whirungaki hono whakalele polokalama ko ini ma ai whanau whiwhine. Nei te iei me polokalama ma ke he waakakai whiwhine me I he potu ngau ke ngahi ngau e whalatu whanua, ke whakamahi no I ngahi kaweinga e wahe tāu mo I ngahi lao ke he malu I ai whamili. Nei toko lahe ni ina nau pehe o mahu inga leo I kakai whiwhine I whalealea, ke hui koe mahu inga whepopowaki a tangata mo whawhine I he whatongia whaulao I ho tau whanua. Ko e taki lelei I whakamatana I toko lahi, ko ha toko taha whai tonu, whalalaanga mo whakaapapai e he toko taha kotoa pe, pea koe toko taha ko ia o kune whanongo ke leo ahono kakai, pea ni ohake ahono ngahi leo I whalealea. Ko e taha ine polokalama lelei, a ia kune hulu I ai tui, ai malawa ke take whanau whiwhine I whalealea, I he whaitaki ma aki nau tolo. Kai ke he e kakate whalealea ma ai whanau whiwhine, I he au whalaite o e wikeni. I he aho hongo fulo o katopa I tau kotoa, pe o whamanatua whamaman lahi ai e aho mo uleleo ata mai. Nei whailonga ia ni awhi to ngani potungai mo ui e aho mahu ingani he Digital Square I lotonuk alofa, a ke ngai polokalama kehe pena e whakamawhana au pito. Alice Tupo me whakaiki ki e talanoa ko ia. Ko e kawinga ko whotu ke aho whamamanahi o mo ui lelei ai ata mai ke tauni, o ko pehe, ke hoka mo ui wha ata mai, mo na pangapanga maali e mo ui hano kotokotoa ke whamomua whamamanahi. Ai au tuhui mai ai e kawengani e whi mau koe mo ui lelei o ata mai, ke au sia e tō taha kotoa pe ke hoko I ko tau mua ma o lunga I mamani. Nei pe tale kita mo ui tō tāsiale a kau ola, ai a koe whrawhe whalangangi pe ia o e polokalama, ka koe sea pe ia o e komiti whale I koe whalelei ata mai, o mahu inga ke whatoa ngā I koe tō taha kotoa pe koe whakatupu ia ai eiki, pe ak mahu inga au pito. Nani toi pehe koe visone e potungai mo ui koe whenga I ke au sia e mo ui lelei whaata mai I tō ngani, ke hoko ke tō taha kotoa pe o tatawai pe ko hai. Pea ke whamalohi I malu I mo hake ki e tuunga koe pia I mo ui whaata mai, ke oua e toi noa hataha. Nei toi whamatala tale kita mo ui ne whai e savea e kau taha mo ui e mamani I tō ngani, pea mahino ai iai ngahi palupale maa kune we sia whaata mai e whanua, o I kaki ngata pe I he kakai e whanua, ke tau te whito e ni ki he kakai whewhine, tau tupu, kau tau leke leka me kau whaingata I a whaisi no. O whe mauia ke tau hiki I hake ngā we ki ha tuunga o tau maa o lunga nge, pe koe kai au sia ho tau taleni te whai tangata he koe uhi koe palpale malai ta e ne hoko ki e whanau tau tupu e ahoni, koe humai ngahi mawhasia whafo ituitui, wha sosiale mo wha politika le, o kone hangai o tau tau mia e whahinga e tangata. Koe mea tō lahi e whanau tau tupu nau whaatau whaholo pia monu inga ni ihi, o nau tau wha o mau e lotu, kau gai ni ihi a o ku nau wha ki nau tolu ke ngahi mea koe kune wesia, ai anga koe mo ui, hangai koe whai toko na tapu, koe kawa malohi me nā nunga o e mo ui, koe tō tu aia e kulukia o e mo ui. O koe fo I theory o whamoni o mooni, ai taimi kou whai early childhood education.
mea maui ngain, ke tau whatonga he whonua. O koe kia hata hai e whaere i mai ki mamani, pe he alo koe kosai. Koe ngana ke tupu koe me whamiri koe, te ke PhD koe, i kai. Ka ko taha ko tau pe i mamani, o ku osi whaere i mai, mono tareniti, e lava pe ia ke hoko koe palo fesa ha whainga university. Koe palo parema, koe ke tauhanga e tau tolo tau ki whakalelei. Koe ke tauhanga tau tolo, koe mea ko kui koe nature. Ka koe nature ia, koe whatongia ia o society. Koe ke tau lava tō tauhi tō tahaka o angi ai, whawhanga aki ai ngahi lea, lelei, ngahi lea o ku whakalotolahi ki a te ia, o kone whakamo ui hono ata mai, koe tau mea pe o whai, hono whangatuki aki, ai ngahi lea whakaholo hivi, whakaholo aki ene whakaukau, kai ke toi ha whahinga mea o kai ke tāu mo e tau whakaukau, o tuku ki hiki whanau koe ni. Tā kai mea tau toi oho waere ai he taimu tupu hake ai, o kai ke nea usia, ai mea tau whaamu ki ai. Koe making mental health well-being as a global priority, ko whi whatongia ia, hanga i o apu. Whatongia ki tau tolu kotoa o whonua. Me he lalahi ki he iki. Me he poto, ki he tūmārie, ki he kai ke whu tūmārie. Ko tui ka pau tau loto, ke hoko atongani ko whonua, o whia, o tupu whakaekonomika, o kumalo ke tau tupu he kahau. O kai o tau whanongo pe kai ka semiskava ne whapehe. Ka pau e tupu. Ko tau lava malu i tau tolu. E takai halo pe whai tōka na tapu e ke ala tai ki ai. Ko ngau tau whia pe tau tolu he tau nofo. Iho tau ki whamiri. Ke kai te ki mea kuma. He kai ke tau o tato whenke tau whakatatau. O tau angoi te added pressure. O mamania ki tau tolu. Kei ke hena toi pehe foki e tau tā seane a kau ola ngā whataha ngā hipotu ngā ue i kai ke whapule a ngā, ngā hesea si me kau tā ke whanua i holo whenga ki au sea ngā tefto i mea koe ni, ke lawa te ke i ngā hipalapale mā o ka wai i hanopule i whalukufua ngā hipalakalama ku whahoko i tonga ni. O ku kau ke hei mono whamalohia ai ngahi ngā ue i ngahi kolo ke ngā hu whetagoni aki mo i potu ngai mo ui pe ke ngahi whamiri ke malawa ke foki pe ki society ai ni ihi koe ni ngā ue sia whaata mai me ngahi polkalama ke pē. Ma ai ngongo ai leiteo mo i televisione tonga kua a listupo. Pe ana e mea e ki pale mia a leo leo sa miu ki wita waipolo whakailonga i aniafi ai ka kato i ngā ui kone whakalele o fise kautaha me alele eskou i he mahina e ua ko o si. Ko i ngā unu atu ene kautaha kone whakaiwea nau whakawhatongia ki atu unga te whakano pōniange ai tu ua ki atu e nau ngahi koloa me alele kai pehe ke ngai se vesi ngā ue ai kautaha. Wai whanua tūpola mai whakaikiki. Ko e whalelei i ko eni honau ofisi ni whate whitoia i he whemau ke whakaivia he nau loki whakari ari koloa, ke malawa whahoko mea i he whakari ari o i nau ngahi se vesi ngā we. I he mea e pare mia leo leo sa miu kuita waipulu i he o wauni na ni whahai, ai ngā welelei ko whahoko he kautahani he ngahi tau ko mariwatu, pe au gai me whaamu he hoko atu e ngā welelei ko iai he mahino, o gai e nau loki whakari ari whakaiono pōni ke nau ngahi ngā we. I whamatala ngā ue e pule lahi e kautaha ko tonga po oi. Nā ni whamatala ai koe loki whaari ari koloa koe niau i he tu unga lelei ang eia, i he tu unga motu a, pia e malawa lewa ke whahoko lelei honau whatongia, ma ai kakai o e whonua, ka e pehe foki e kau kastoma o e kautaha. Ko e kautaha foki ai Esco Motors o ku hoa ngā ue ia mo i kautaha Toyota o Siapani, pia gunau i he ngai whanua kehe e ono i e Pasifiki o kau kei kutoa e ngai whanua Melanesia, a Papua New Guinea, Vanuatu, Fiji, mo Otumotu Solomone, kai pehe ki hongo haa moa me ngai whanua o Polinsia o kau ki ai motongani. Ne uloaki kamata e kautahani i ho tau whanua he tau tahiwa ono valuo i loa ake hingoa ko Prince Philip, ki mua pe toki liliu he tau tahiwa valuhiwa ko Esco, pe ko e whanau noia ki he lefa Pilitania ko Automotive and Supply Company. I hene pehe ne whahai e tale kita e kautaha Toyota a Kiroshita, ko e whalelei ko e nika taha peia i he tau mua ngau i he kautaha ke whalakalaka o e whahoko whatongia. Kai kehe ko e ngau e ko e nini ka mataia i he mahina e ua ko o sio whahoko ai langa, e he kautaha langa ai 5 star pia ne whiunga katoa mo e vaua miliona ai mahu inga whapaanga ki he ngau e whalelei ko e ni.
Ni mea he polokalama ane a whimwe ampastoa siapani i tongani, His Excellency Munenaka Kensaku Moini Ihi Kehepe. Mai ngongo aleti o mo televisione tonga ko au whaiwhanua tūpola. Ki mua patau mawai tatoi wakai peheni ki he tala noa lalahi oi aho. Whatai au ngai he whamau angatangi e tūtu une he whamau angalahi ki he hopo ai ongo lavulavu ka te whai ai hopo for all. Whia mai mo uile leo ata mai ke a usia toko taha kotoa pe, pea ke hoko e koe tau mu a mao o lunga i mamani, koe tau mu aia o aho whamaman lahi o whamanatua e mo uile leo ata mai, ane whakahoko ane awhi. Pea mea te hine Princesi Angelica la tōwhi pe ka ane awhi no katoa nga i a wāwhinga o aki whakau mea kolomotua mo Canada au i loa ko Sister City. Pea koe ka katoa mo wongongo i lea whakatonga me leitio ka mawhua televisione tonga ki e whiawhinima i e whaka amune au tonu atu ki loto whale o tonga hono kotoa. Whamalo te tau keiwhi au mai, ko os nori tatu i vai, ka mō mea.